Bishop Ruben Sembo agambire bwabire natahemuko n'abaronde 96 no kugite mgogo 8 y'abagore aha kanisa ya Cheisaza Church of Uganda omutangazo yakabagana spirits ezema ya spiriti obuduka gona bulmuki amarwa abantu asisikaire njero what for potoko omusajja de sata ya Fathers Union nomkaza ya mothers bagaisura mukanisa cyangwa mukaza omusajja akajatanira kumbucha ate na turire omukaza mteya mwita tutone lesino bwene tamiru kandi rizoba twabagise bishop yagumya abaronde 96 kandi abagore umugogo 8 yababita zobera. Bishop Kisembo asimire mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ahabo kureta entebe kanisa ya Parish Development Model eyonjire ntunguka ombantu. Leo hao ni msimu wa tulhamu chuma chukumi. Hao ni msaliko mgurusi wa Ebali. Parish Development Model. Wanadama ni mtu yakula acres ina. Eka M teka omwani. Omwani teka hoki eka M yomwani. Eka end 1 acre of land. Reverend Nicholas Turyabwe omulisa w'oburisa bwa Cheisaza ahigira batirwe mukono n'abagitsirwe okurinde biragano kandaba borekera amashemerwa abwaruhanga kubabasa abagitwa ni babo kudoshoro bwabo batahabuzo biro kwera okukira munongo kudana kwatanisa urugendo rwabo rw'usheri kandi abatahi abagumba omukanisa bakaba kustayi barungi bare mu barinde kitimisa cyabo nisi maruhanga abwo kumpi cyakiro kenu nkaba ninyogomba kuri yo mugati kandi maze no mukazi wange emyaka 33 mufumbo nzeira abana 11 shemeriko ngabo kugira ngo emyaka ebiregenze retatibwe w'abantu babisha basha banyemerera abana shaka tatibwe habiraho n'abikiriza Yesu Kristo okuba omujuni w'amagara gabo hamwe nabo abegisira hadini ya Anglican obwe barukuruga omudine zindi gyasha kwa Philip Murangira omuruchegegwa.